Hello everyone who are watching us today. Here I am once again to present this program to you inside at Dewdrop Center event here in Manukau, the former Vodafone Event Center. And why I am here at this place? Because on the 1st October, 5 o'clock in the afternoon, this place where I am, these chairs, it to be a witness of the manifestation of God's power in the life of families and the people that will come to join us in this great and powerful day. On this day, we are going to have the distribution of the blessed oil for free. As you can see the image, it's already prepared. Each and every person will receive this blessed oil from Israel for free. Entrance for free. And we are going to have also here in this place, as you can see the image of our previous All Answer events, the entering of the replica of the Ark of the Lord's Covenant here in Dewdrop Center. And when the Ark of the Lord enter here this place, the glory of God, the power of God, the light, because Jesus said, I am the light of this world. And those who follow me, he said, they will not walk in the darkness. So prepare yourself, your family, to come and join us. You who are someone who are waiting for an answer, from immigration, from a lawyer, from a job that you applied. You business people who have waiting for an answer to get perhaps a partner to run a business, to sign a contract, or to get a better supplier that you may have enough products to supply your customers. Those who are in need of an answer, we invite you to join us and be part of something great that God wants to do in your life. As it happened in the life of this person that will share the testimony with you. Have a look, don't flip channel, stay with us, and I'll be right back. Coming to you on Sunday, the 1st of October at 5 p.m. at the Dewdrop Event Center in Manukau in South Auckland. It will be more than just any ordinary day, but the beginning of a new life. You will also receive a free bottle of blessed oil from Israel. You will witness the entry of a replica of the Ark of the Covenant, a day of miracles and triumph for you and your family. Talo falava sa moa, wai lava se tasi o loo whaafafonga mai re nei tūla. E mua ona whailua atu lo wingoa o Patosina, te vanga. Ile taimi whatu a o urufale mai ai ile UCKG. O tele whaafita uri sa o iai. Tele fo ia whaito toa sa o iai, sa o walu o te sa ili. I se tasi e sosoani mai a teau. Ai o le taimi na o whare mai ai se tasi fo ina na pasino mai a te au le whaito toa i a te au. Le awa whawhita auri sa tele whawhita auri a te au. I lo walu i kalapu o tele whawhita auri sa o iai o le inu. O e whawhita auri sa o iai. A toa ai malo watari i sa nofo i le mental house i le ono tausanga. O le awala na sa o sa ili ai sa taumwhai e awe lo watari i sa moa e su e se awala e fo i ai whawhita auri. Ai ona o whale mai te tono o le UCKG lea wa o whawhita auri umasai a te au. Wa tatala whai te toa e lea tua i a te au. I whawhita auri sa o kensa sa moa fo i au le mai lea o le kensa. O le sa tamu whaira ti a polo e ti stoi lo tangata. Tere o mai sa o iai. Le teimi sa o ulu mai te tonu e le mawhai ona o sa vari sa o. Tere o mai sa o iai.
Ai wa ulu mai tonu wa free uma me uma ya tia. Ato ai malo wa tari inside the mental house. Wa to back to normal o ia wa to e foi o ia fainga ruenga. Wa le ai ni mai, wa le ai ni faafita uli sa o ia sa iai. Miele o te o ila manisi o lo faafonga mai ma fia maua fo le fesosoani. I le tere o faafita uli sa o iai. O te tari tonu. O e au ngā lo whaafonga mai ma i se awa onga fo i wa au mai e lea tua i atia. Ule taimi wa to e avea lo tangata, i se tangata malosi wa le to iei ni mai. O le to iei ni whaafita uri. O le mele o te talo atuai, o ai lava se tasi o lo whaafonga mai. I au ngā le nei share fo i atia o tau e whai maa. Tau te urufare mai ai ma ere whapea whai atu o se e tau te o mai o lana vai ai a o ani mai o lo ia te o tau mato whawhita uri o lo ia o tau. Ia a vea le nei share ma le nei testimoni ia o tau. Ia a watu ia o ngā mo o tau. E ona o whai atu ua free lo life i le tele o whawhita uri sa o iai. A toa i whamu lo watari i le tele o whawhita uri. O le taimine wa te tau ona o le ai. Ai o te whawhitai i le atua. Ona ua whaasino mai le nei ama noa ma le whaito toa i atea. Le ua alai ona o free. Ma lo ua nganga whaamau lalo whaapitai lava. Manuia le nei aso. To whaase fua. Coming to you on Sunday the 1st of October at 5 p.m. at the Dewdrop Event Centre in Manukau in South Auckland, the former Vodafone. A day for you to be healed and experience the power of God for yourself. A day for the miracles and wonders of God to be done in your life. Now is your opportunity to receive the power of God. Join us for an unforgettable experience. It will be more than just any ordinary day, but the beginning of a new life. You will also receive a free bottle of blessed oil from Israel. Don't miss this unique opportunity to experience the miracles of God. You will witness the entry of a replica of the Ark of the Covenant. A day of miracles and triumph for you and your family. Entrance is free of charge. Momon whawhitai le tua ona o lona ngā leima lona alofa ua tatolia mai nei aso ia o lo ingoa wheleni ia o sina moli maupupu wafo i le alofa maleanga leo o le atua mahana wawenga sa ia whaia mo au ia o tele isau le Universal Church sa tele ia mea sa o ia ai o au se tangata inupia ia whapea fo'i sa masanginga o alo i kalapu ia whapea fo'i ia sa ula fo'i ia a ula la le tapa ia e lua pepa skaleki o te ulaina i le aso e tasi ia tamwhaia ia ese ia le fia lo loto ia me whaalalulangi o fo'i masingi poka ia o te alu fo'i ai o te poka masingi ngā mongo ai tupe o le si mea sa wai fo'i le loto lea o ona o fo'i sa o mai o le mai la sa mawai o le lava le toto i tono lo tino ia te lau taimi o te moe ia te le lava le umia se taimi ia le lava ia te moe ia ma ele lava se malosi lo tino ia te ewo o sau lo le loto lea a matana o sau toi tia so umana o sau
whai au te talo ia solua wa solua e a foi wa solua e whai e whamalo longa ia te sauhala talo mo lo whamalo lo ia lo ma ia te iwo o toi alu lo le fo mai ia whai lau test ia saulo le result la wa nomo uma wa toi le lo to wa so solo le uma me uma ia le si mea wo le toi tango le pia ia wo le toi ula ia wo le toi alu i neo kalapu ti le toi alu i masingi whaonga ia masingi puka ia me uma ia sa o whaia ono le fiesu e nao se fifianga i lo loto ia ai talino sau le lotu lea wa suia la o langa o le toi fia mana o i meanga o la langi wo le toi mo o mia meanga wo na o Yesu wa o te malolo ai ia lea la o sawa ia le lotu lea ona o le te lea o suinga o vaia te au o te loa lea le suinga loa ia uma teimi a te le sau le lotu ia lea fu ila wa amatana o maila o whanau ia malo to lua ia ai mese fu ila se o uso le na sau nei le vai aso nei ia o fia e sau le lotu ia ona o leva ai mai fu wa sui fu ia le mesa ia ile o langa ia sina moli mau pupu lea ia vatu so soane atu ai fo i tato atu no i o loo o ia ni whawhitau li e peoa ia na o Yesu ta se malolo ai ia whawhitai mo lewa noa ia alofa le tua ma whamanui atu tato tunu ia soifua na Yesu. O le atau nuu mai ia te oi i le aso mua o katopa i le 5 i le afiafi i le Dewdrop Event Center i Manukau. O no fuanga sa whaingoa mua o le Vodafone. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua i lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le a whaatau wina i lau tangata. O lau awanoa le lengi nei e te mori mawina ai le mana atu atoa o le atua i te tonu i a te oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi. O mori mawina se aso whaangalo ngata. O le fotua e o se moe fou i lau soifua. O le ala vaso le a e tauri mai nai se whangu sua upa ia mai Israel i le aiso na tani. Awane e msia le neia manoa matangofi. O le a e mori mawina i fo le ulfale mai o whaatusa o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamurianga mo oe malau ainga. Aso mua o kitopa i le Dewdrop Event Center. Manukau, soifua. Salawalawa Samoa o lo ingoa o e seta. Ai o tele i ulu fale mai i le Universal Church. Sa whapea ona whiangai o ma telo whawhita uli tono lo ainga i la whanau. Ia whapea fwoi o nalavea fwoi a o male se tase o le whanau i mai o le tino. O le utama na laiona o la sia mai le Universal Church ona sa ia mi whawhita uli a te ia i le ona soifua maloloina o lona ola soifua maloloina ia o se atama sa maua o ia i le mai fatu sa whapea no sa ili sa whapea no sa ili so se mea lava sa whapea no walu i lunga le internet e su e ai se fofo ai o te le iloa e iai le la ale e kalesia le nei o le Universal Church i nei o tahu ia ai o tele i sau ma o sa ili i se tonga fiti mo si atama e sa whapea foi ana maua au li tele mai sa o whianga iai o au o stangata e sili ona mai te tonu o le matau ainga ai au te whawhitai lea lofa o lea tua wa whaia a wala e ala i la utama sa whapea ona mai ma te sa ili i se tonga fiti wala au atu i lea tua ina o tangi atu i lea tua whaasino mai se awala
pasino mai se awala lelei mo au e mawhai ai ona malolo se au tama ona o le tele o whawhita au sa whapea ona whai mai tangata o te alu sa ili fofo i tua e fofo i taulasea. So sa whapea ona mato o le ai lava se swinga toi lava ina o mai le ola se au tama se o le ala lea na lai na mato ulu whale mai te tono le Universal Church i o tau i le lua afe ma le iva sa matou auai te tono le ekalesia. E o mai la le taimi nei, o te whaftai le atua, e vivi whai ia e lo loto i le atua, ua whapea o na manuia o ia ua matua nei, o whaingaluenga, e o whaia te au ua le aise mai. Vi ia le ali i whaftai tele le atua, whaftai sa moa mo loto auai mai, ia whafo i le vi inga ia te ia. Nei la o te wala au ina atuai, ma le whaalo ia te o tau, si o atinu upele wai i e o fia maua se fisosoan. Ma liu mai tala mai au o loo iai le tali mo tātou ia o la wala awatu lea aso mua o ke topa i le 5 i le afiafi. Ma liu mai matala au mai tātou awai i nei i le mele sa iai le Vodafone mua ia o nā la whai ai la mātou event. Ia e te whapea na receive na e tau au ina le sua au o man whapa ia ina whapea foi ona e pai atu i le ato la aua le atua. Ia e whapea na sui ai lo o langa i le sua foi Jesu Keriso o te whai ai le nemon mau ma le anganga whaftai lava. Amen, amen. Where I am sitting today, it will be the place that you are going to be sit on the 1st October 5 p.m. here at Dewdrop Center event, for you to take place and part in this great event that we are going to have called All Answers event. Entrance for free. The gates will be open for the public as from 3 in the afternoon on this date, 1st October. And everyone, you are more than welcome, regardless your religion, your culture, or how your life it is. It's free entrance. We are going to have the distribution of the blessed oil for free. And I am here to share with you a passage in the Bible that's talking about a blind man. He was in need of an answer. And he came and he used his faith and he shouted for the answer. And he got the answer. Have a look on this passage in the Bible. The blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Then many wanted him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. So that blind man, he was there sitting at the roadside, waiting for the answer, waiting for the day that his life would change. And on that day, Jesus passed by that place. And when he shouted for help, the help was at hand. And right now, as you are watching this program, the help is at hand. The help coming to you. Regardless your situation or how your life
it is. 1st October in this place, one of these seats here, one of these chairs, it will be the place where you are going to sit with your family for you to receive what this blind man that I just shared with you in the Bible, he received. He got his answer, and you can get your answers as well. 1st October, 5 in the afternoon, Dewdrop Center event, the former Vodafone Center here in Auckland. We are going to have also the presence of Bishop Randall, that he'll come to join us in faith in this great event. We are going to have the distribution of the blessed oil for free and the entering of the replica of the Lord's covenant in this place to make sure that no one will walk from here without the answer from heaven. Let us watch testimony, prepare your glass of water, and I'll come back with our moment of prayer. Tala falama. Ia ole ave ili nei taimi whatau wae. Tau whaia tu ese tala vai al mātou ni ainga. Ia olo ingo sa lesa le malifanga. Ia siu to lua le lo ma futa io anita le malifanga. Ia to afasia ma whanau no mātou malanga mai Samoa. Mātou te au maui upolu. Ia ua sifumar tonu nei tau sanga o mātou no nofo New Zealand sa ili ngā manuia fo. Ia ole mātou tau numai nei New Zealand, ele o se tū whaingo fie. Sa tele lu I tau na whea ngai mai mātou le tele o taimi ma le tele o aso. Tele o taimi uti le mātou whaasoa. Ia e mai se fo e whea ngai nisi o mātou ma mai o le tino. Tele o taimi le whaavano ino mā taimi, mātou te mafuta I masia ma whanau. Tele o taimi e uma mai ngā luenga ia ma te o lawai. Ta whawhau I wharekalapu. Ia ele ngata fo I lea o masini te tulou. Ia pi o mea ia na sa I le se whawhau ina ia whaafihifio mātou mawhauwhau. Ma whaafihifio ni o mātou loto. I whaingata leo langa pi ono mātou sa ili whaalalo langa. Ia wale ngalo ia mātou. Olo so I fuole atu e sata. Ono mātou sa ili ai. Ia pei tai ua avea lawa lea ma mea. Wa wha ina ilo mātou a inga. Ia o sia ma whanau. Wale lava si taimi mātou te mafuta I masia ma whanau. O le tele o taimi ua. O lava le tangata I e su ere me. E o mai fo I lātou ia lātou au onga ia wale. E se mafutanga ma whana mātua. Ua ma o puo ma loto I mea le ni o langa. Ua wha mua me le tauna wha mua. Ia ona ma wa ia le o le tūlanga wha no noa. Ali ai mai tono lo mātou a inga. Ua wa ia le a matona o ese atu nei whana ua su e ale me aluta mai titi. Su e lona manuia ma whaafihifia I o e sa ili a lato o. Ia ma lato ma me mana o e ni o langa. Ia ona maua leo se lu I tau ia I maunga. O tauno mātou sa ili se isi tu e whawhau ai. Ia e whaafutai e le li I malana whaasino manga. Ia e mwhaiona tau wala mai I pepa pe ona tuwhaina e le kale sia pe ona mātou iai nei. Ia o inana au wala mai I le alofa o le atua I mātou. Mo mātou sa ili whawhau mai se la vea I mo I mātou. Ua ua le ngate ni o mātou ma mai o mātou tino. Ia e mai se fo I le afia o mātou. O onga o mātou tangata le tele o whainga tāmalu I tau e le mwhaiona o mātou. O laina. Ia o leono mātou sa ili mai I leli. I le e kale sia le mo se fofo. Ia o I mātou te ili o le atua e alofa ma le atua e whaiva venga. E tasi lewa le atua ese ona. Tā leni mana whaamanu yanga le tangata. Wa o ise whai evangelia o ise whaamalolo mai. Ia o nisi fo e whaia mo whaasa olo toina I e tātou mai anganga le leo le. Whiri mara te Apollo pio I nāna mātou o sa ili mai I. Ia mo mātou tali sa pai ai. Ia e wale ngata ina maua ele mālo longa. Ia o mātou mawhau matino. Ia e masialo mātou wola wha le anganga. Ia o le mea wa iai. Ia leo mātou maua le tali mai le li. Tala falava wa o anita le malfanga.
Ia le nau whailoa atu la ma ua mateo mai i Samoa i Upolu. Le meolo i le taulanga wa pia. Ia ai o te whaftai le awa no moa. Pei fo ena whailoa atu le tama. Ia o le nā e whape nalo ma ainga i tono si o mateo ainga. Tō mui whaafita uli. Ona ua ele i loa e ma ua le. Ona whaamua mua le ali i mea sa whea ngai e ma ua i tono le ma ainga. E mo i tātou te whai mai tau te o le lotu. Tau te whai lotu. Matatalo a ele o iai le moni. O le whaamua mua le ali i te tono o le ainga. Ia o le ma ainga tū mo i whaafita uli. Whea ngai whaafita uli. I le wafa le unga ali e a awhia i le whanau. O taimi vevesi. A awhia i ma whau o le whanau. Ia sa whape na ona whea ngai e i mātou ma le tele o. Whaafita uli te tono lo maa ainga. Ai, ina ua mātou o mai e sa ili. Sa mātou a wai te tono nisi o e kalesia. Na tātou wola ma so i fua mai tono sa mopel e kalesia. E whakasa o ina sa mātou o mai ai. Ia e ese fo i lo uia langona ngai ai. Ona oa. O tele a me va ai e o mata. O tele tal tonu iai. Na o whaile ilu mātou a inga. E au ni tātou sa ili. E tele mea o te iloa e au e au a onga le whionga le li. E le ma whai ona o va ai i te tonu. O mea sa mātou sa ili ai mo te fofo ona o le whaafita au le whea ngai pe tono le a inga. Ia, o le taimi nei talo ono mātou lotu i le kalesia ni. Pe tusa nei ma le lua tausanga pe a. Te le o ma upu wala te tō tausanga talo ono mātou a wai le kalesia ni. Ma o ina o mātou ilo le te leo le swinga wa isi o mātou a inga. Te le fo i o mai na whea ngai ma sia ma whanau. Ia ma i ma ua uma. O ma iloa le mana whaola o le tua i a whaiawa venga i tonu si o ma a inga. Ia ele ngata i lea. O mo le file mu tonu lo mātou a inga. O le file mu ma le oli oli. Sa se sele mea no masa ili le teimi mua mua. Ia e peta i ane. Ine umua mao mai masa ili le ali. O ina ua mai loa ile file mu moni. I tusa lava pe i ele tupe le tanga. Pe tupe pe le tupe. Tate maua lava le file mu lea. Ma le oli oli o le ali. Ele pe o le meana i le teimi mua mua. Ele i lose tupe o no. Wafi besi solo masa ili tu o le nila lo langi. Ai mai se ua whaafia fia solo i mea le nila lo langi. Ai ina ua mātou nei o mai le awai le kalesia ni. O mātou i loa ile file mua le ali. Ma le oli oli o le ali. E tu mai toni o mātou loto. So po le ale tele o mea. Po le ale mau oa o le ata mai le tangata. Ai a se sele wha mo mea sa ili ai. Ia ona whaale tonu leo leo langa. Ia o lea fuua e se tasi o le maa whanau. Se tasi o maa fini. O le ua fini. Karawini. Ia o lea ua tu inatu i le li. E wha o ngā mō le li malana ngā luenga. Ina ia tau tua i le li. O le alawa se whea. Ia wha pefu inisi o le maa whanau. A whaila wale fina ngalo leo lea tua. Mō si a maa whanau. Ia mai maa ua lama. E tu inatu o maa tu wola e au auna i lea tua. Ia o le a wha apea lawa na whai. Tātu te muli muli lama. Wa le sia o ngā tātou te mau e mea ni o langa. Ai mai mau e o tātou wola. Ia o lofe talai fu le fionga le atua. I o tātou sa ili mo mua le atua mana nā mi o tonu. O na wha o popo ina i lea o mea tātou te mana na o ai. Ia o la u wha o lolo ma au lea ua yelisu inga tele si o mātou a inga. O mwhai o na toi wha mau popo si o mātou a inga. Na se manu a whanu atu ai maise si a ma whanau. O le tali wa au mai e le li. Wa ia whaali mai le telo me tono ma ainga. Ai maise, o le mbao i maa ua le tamama le tina. Le awala e au na maa oa o aila maa whanau. O le telo taimi tātou te manatu lava tātou maa tua o tātou e tonu. Tātou te le tua vanoa i tātou whanau. Tātou te manao e whaalongo mai a tātou whanau. Ai tātou te le manao. E tu le vanoa se i whaasoa mai a tātou whanau. O te whaftai le li ina ua maa wai te tonu. O le ekale sial le Universal Church. E le whape o le lotu. A o le mafutanga mawhanawhana o e ma le li e te ufo ina ilo wola. Ma tu uina mo le li.
ona whaasoa mai le li. Ana whaamanuianga I tonu ia te oe malo ainga. Ia o te whaafitai fo ile nei wanoa, ua maua maa ua. Whaasoa atu ai fo a tonu. E tala whianga I se o loo fia Mose Sosoani tonu o lona ainga. Ina ia mwhai ona whaasa au loto mai ai. I whaafita au lio leo langa, pei ole mea ua yailo maa ua ainga. Whaafitai ai le li, ona o lana upu. Awa ana le se anoa lana upu. Tātou te le sa au loto mai mea I whita mwhaing tau leo langa. Pei ona ia whetalai. Tātou te o atu ia te ia, e maha maa ia tātou awenga. A whai e moni, ona e whaanga ina le upua le li. O ia fo ina te wha maa awenga o mawhatianga, wha maa lo loi o tātou wanganga. O le tali le wa ia au mai mo I maa ua. Ia o le mā whaaurolo ma au ma le mā whaamanatu le lo tātou tunu po I lava o maua mai le mā whaatanoanga. Ia ma te wala au lia whaapitoa ai o ai lava se tasi o mana o mia le soaswani. Ia ma tau te wala au wina o tau ina o tau su mai. I le aso mua o ke topa I le lima I le afiafi. Ia o le a whai le mātou sauninga whaapitoa I le Vodafone. Ia o nā o le a tufa I nai le mātou oi o le whaapitoa. Ia ai mai se foi o le ato la au le li. Na o malanga mau mai lava ina I o praise shield. Ina I o mwhaion tātou pai ai ma tango I te mau ele whaamama a benga I a te oi. Ia o le mātou whaalo ma au le ma whaalo alo fio mai tātou mafuta I le aso. Ia o le nale tali wa au mai le li ilo maa ainga. Ai o te wala au lia o ele wo. A whai o lo e mai moa mai. Po e whaalongolongo mai fo I po whea lava o e maa ua mai ai. O le mātou event whaapito le a whai ai le aso moa o ke topa. I le lima I le afiafi. Ia whaapea ona e susu mai tala mai a au. Au mai lo a inga. Au a o le a whaapea ona tufa I nai le sua au. Pa ia whaapea ona au ngā mo lo a inga. Po ai lava o lo a inga o mai. I le ngata fo I lea o le a whaapea ona tau au I nai e nisi au na a le lii. Le ato la au a le lii. Ia whaapea fo I ona e maua le avano o le a e sau e te pae atu I ai. Ma maua mai ai whaamanuianga ai mai se le mana o le lii. Whaapea ona whaalau I loa I tutono o so se tasi o le amwhai o nā fio mai matala mai a au I le aso. Ia o le wala au atu lea. Ia manuia tele, whaamanuia le lii. Tātou whailoa I lea lava aso. All are invited to this memorable and unforgettable day, full of the miracles and wonders of God. A great opportunity for you and your family to experience firsthand the power of God. The All Answers event. Hello everyone. May the Lord bless everyone in New Zealand in the name of the Lord Jesus Christ. I'm here being joined by Bishop Flavio. He's visiting the Philippines. We are having a special meeting for the leaders of Asia and Oceania. We received directions from heaven. And we are eager to execute what the Lord has as a plan to Asia and Oceania. And one of the targets is to save your soul, to bless your life, to change the meaning of your life. We are living, Bishop Flavio, in a moment in the world where people need answers. That's all they need, answers. Many people, they have questions, many whys, but there is no because. And in this event, we are going to hold there in New Zealand, everyone, and we don't care about their religious background. Their religious background doesn't matter to God and to us of the UCKG. They will receive what we are promising, because actually that's not our promise, that's God's promise. Regardless your situation, you who have been depressed, sick, you can't sleep at night, your life is going down the hill, you don't know what to do to change your life. We are here determined by faith
that on this day, 1st October, 5 o'clock in the afternoon, at Dewdrop Center, the former Vodafone Event Center, in the All Answers event, as Bishop already shared with us, you are going to receive all answers because we are determining it, Bishop, based on what is written. Nobody came to Jesus and went home without an answer. Everybody returned home with answers. Some of them got surprised. They expected one thing, and Jesus blessed them in a way that they could not even dream about. That's what the Lord has prepared for you. So that's the place, the Dewdrop Event Center, and it's going to be Sunday, 1st October, 5 p.m., with the entry of the Ark of the Covenant. That will be remarkable. Actually, we are going to have an ark, a replica of the Ark of the Covenant, but the true Ark of the Covenant, which is the Holy Spirit, will enter triumphantly within your heart and mind. And when the Holy Spirit comes inside of us, we are all transformed into new creations. And that's why we are here talking with you who are watching us, for you to join us in this faith. As Bishop mentioned, this is the great opportunity for the Holy Spirit to enter your life. And once it happens, all the answers that you have been searching for, you are going to get all of them. Be sure on this day, at this time appointed by God, 1st October, 5 in the afternoon, it will be a great day for your life, no longer be the same. This is what we are determining by faith. I hope to meet you up personally on this day, okay? May the Lord bless you abundantly. We are eager and waiting for this opportunity to deliver into your life all the answers that will come from the Lord. God bless you. All are invited to this memorable and unforgettable day, full of the miracles and wonders of God. A great opportunity for you and your family to experience firsthand the power of God. The All Answers event. Prayer is our communication with God. You watched the testimonies, you heard the word, but now, please close your eyes and prepare for the moment of prayer. My Lord and Father, in the name of Jesus I pray. Bless this glass of water and those who are watching us. And I believe, my God, on 1st October, 5 in the afternoon, in this place, Dewdrop Center event, it will be the place for miracles, for lives get transformed. I believe that great and extraordinary things will happen in the life of those that will come to join us. Anoint each and every chair so that when they come and they sit over here and receive your words, let the power of your Spirit enter their lives, and they must be happy and blessed. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Drink from your water, it is blessed. We came to the end of our program today. Next week, we are going to be back here at the same time. 1st October, 5 p.m., Dewdrop Center event. This is the place that we invite you to come to join the All Answers event. All the best. God bless you all. Bye-bye.